Itangarap nga gundaway, sagudayan ti surat ni pagayam tayo Abelinda. Dear Cousin. Sagbay man nga inak, ibinglay iti pakasarita akasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Kasta pa yung kablawak, di iti padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya iti dito nga programam. Nakagasgas sa taklaunay kasin yung tanagtong palak iti nakasaysaya at kinapudnounay nga asawa. Ano dito? Rurugi na ba lang? Nakagasgas sa takkunak, taawanan ti sa pulik pay iti asawa. Naanos, nagaget, ken managayat, kanyak. Nasa ogday ta ngamin sa anak nga napagasatan day di imo na nga asawa. Ket dimteng ti panawen nga saan kon nga ninamnama nga makaasawa ak tumanen. Ken maaddaan, iti katakunaynay iti tong palbiyag ko. Siguro ko na ket talaga nga inkedeng ni Apo Diyos kanyak. Nga agsabat ti dalan mi ken nitiryong. Nitiryong nga padakmet. Nga daan iti napalabas. Kasla istorya't kariring na diyang. Awanin di sa pulik pa iti asawa, kastameten awanin di sa pulik pa iti nakaikamangak. Taure no samot nga nabayag, ti panagam-amumi kenitiryong, inaklundak ti pamilyana nga sidadaan, kenimbilang dak nga kasla bukod da payen nga anak. Malaksid ka day takasin yung agkakalaing pa'y nga agluto, tinakay kamangak. Manipod iti katuga nga kababae, katuga nga kalalaki, pati ti ipag ko nga babae. Agkakalaing da, agkakaimas ti luto da, aluto da. Gapod agkakaimas ti luto, tinakay kamangak kasin yung syempre, pati nitiryong nga asawa, kat naimas pa ti luto nang sala nagagat agluto, no sumro, kan no pulutan ti luto na. No saan kat deti karnet baka. Binaybay aklat ta ti asawak, uray no sagpaminsan nga bagbagaan nak, wano palagipan nak kasin yung mauman tulat ako nak. Tapat check ngawan mo ti epekto na kanyak, ti kinalaing ko nga mangan. Kumbaga kat umababrutak laeng ta mano nga tawon nga gan-ano sak nga ti ma'am ana sa anak unay nga makaramraman ti agkakaimas sa makan. Italaeng mo nga kanayon nga naimas ti kangkanet ti sidsida. Imutakit din ti bagi. Alangamat nga paidamak ti bagi no addamat naimas sa makan nga naidasar. Sa anak mo't kid nga nagkurang iti asawa kasin yung tatunggal aga po iti trabaho na ket amok nga nabannog isuna ala imasahit mo't o no nagkasapulan na ramidek mo't nang runa iti rabii no kumalbit ti asawa always ready ak kasin yung kadigdigos ko ba kay? Amok amok? Ti amok no maturog ka? Ay na, sa anak pa maturog. Sa anak pa nakaturog. Nakakidaw maklaang. Napuutak mo't kat ti ruruar mo. Nga binitbit mo det tatwalya. Kat iti simrek ka. Kat imabay ka diti katre. Naangot ko mo't kat. Agat kojik ka. Ay, kanya. Kamu mula tatikit na sauna. Bakit? Uun ka din lakay. Di ka nagpaiswan na.
Ururay ka lang mo't na kumalbit ka. Tanarigat mo't no kanahan nga sakti kumalbit. Nakalagipak lang amin bakit amumat. Uwin. Imisbukan. Ay, saan pa ya? Kasar kulay tayo, gapo di ba nyo? Sigurado maglaing mo't tas for sure. Di mo ba't kayat no awan ka siya na? Ha? Ay, nadalos na ita. Okay. Yeah. Apo. Apay. Apo, di rin nabawan latan nga. Apo, Diyos ko, ay, kaslakla, anya? Kaslakla na to pakan iti dakila. Apo, dakila ba to? Agri ka. Kasi ka di kadagsin kon. Oh, Diyos ko. Apo. Sorry. Okay laeng. Apo. Alagaturin no limbok magkabakit. Napintas ka lata. Ken adda nga umimimas ka. Bayat nga lumuk-luk ka. Kunakmot king ka. Ngamin Idi nakutong ka. Medyo nasakit no. Amumlatan na. O di ba? Kaya mo matlagayam. Kaya una. Rugyan tanga rodan. Sige bakit? I love you, Tiriyong Lakay. I love you too much, Belinda. Bakit? Apo, detan. Amok mo't ngayon sa tikayat mo dahito eh. Tiriyong Lakay. Belinda bakit? Detan. Napangkan. Napangkan, Susan. Sino nga Susan? At nasawit babae. Ay, saan? Expression la day jay. Pagsasaulat Ilocano nga, ay, napangkan Susan ka siya. Ti amok no da sa bali nga babae mitayin nga Susan tinagan na. Saan? Awan. Di sa bali babae. Bakit? Si Kamat. Sa bagay, saan Kamat siguro agsapulan? Takanayon ko nga una, kanahin mo matakanan. Oh my God. Belinda. Kaya mo pa eh? Saan? Stone. Tiamok no kahit mo pa eh. Ano nakit ni? Baka glipas ako. May kan rumabaw. Inayadim lang nga. Sa among ito paktabagim. Nadagsan. Sige. Wow. Abi nga kasla. Aslaan niya. Lumuklok magkang umilit. Bakit? Anya? Agpaiso ka di? Diyan ka mo, baka piling ko lang. Winoga puta, medyo maipit lang dagiti lupom. Ay, anya? Mangas la, panagrig na kadbayat na lumuklok ka, umilit mait. Bakit? Yeah, that. Tiriyong. Belinda, bakit? Nag-ibas, Tiriyong. Tiriyong. Tiriyong.
I love you, Tiryong Lakay. I love you too, Belinda. Bakit? Maturog ta nga rudan. Okay. A few moments later, 2,000 years later. Belinda. Belinda, bakit? Anak ko. Belinda. Bangungutan ka sa. Belinda. 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 Oh. Anak ko. Aping nga kastaon iti asog mo. Ni aping nga narakop na iti nakirirot. Nagmanditi tagainip ko. Anya? Diyak makaangis. Mariyata nang umangis. Apay, aping nga minaya, anyat marikinig nam. Tanong ko. Aguri ka. Tinakalain di tanong mo. Diyos ko. Madigati-pay. Ape nga minaya nga. Detati kong kunakit. Masansan nga mangmangig kong agas aso ka nga maturog. Aguri ka. Ape dati, visit dati nga ngilaw. Katita, Kimaro, di pa nag-asog mo. Gadi ka makaangasan. Kampit ti baro ko. Anya? Ape nga ta. Baka nasubraan ti kinan mo dirabi eh. Sa kapila na banog. Sa kapila nga naturog. Kahit mo danumbay? Danumbay. Anya nga tanong, yung ganito pa-check up. Gagangay na siguro dito ito naman nugak. Adupay siguro kinam mo ngamin kung nagbut king ka, no rabi sa mo uning nga kaadunti ka nam. Nangruna ti inapoy. Naimas ba't emin si daan? Uray pa'y Uray no, naimas ti si daan. Kita, tipelam ti bagim amumat nga madiking ka. Uri ka adum ti inapoy ti bigat, basta saan ti rabi Tanarigat nga matunawan no rabi ka mga ti adung nga inapoy. Kun may isa, deta pibagim. Ag-diet kan tuman. Uno, ag-exercise ka. Nagrigat ag-diet no kas na nagkakaiba sa kanayon ti may dasaramakan. Naimas mo ti loto ni daddy, ni mami. Ori ni ipag. Unang madimot ti epekto naging ka. Gagangin na siguro dito. Madanaga na karod. Nangaruna kat ni. Masikog kamat nga rod. Bakit? Ikarim ko mapangaasim. Nga, bawas-bawasam ti pandangan mo. Nangruna ka digiti natataba. Naghilig kami nga ron, agsida iti ipos ti baboy. Imbaga kanyak ni Tiryong, tinapasamak kan kay te parbangon anak ko. Mami, alakasam mo ko mga tagidaksen no bagbagaan na ka. Tanangam ngamin tapanangan mo, anak ko. Jakbot ngamin nga may gawid ti bagik. Mami no, agkakaimas madigiti luto yung amin. Kata,
Baam ta, iyap abgad kunton ti lotaw. Tapno di kanto unay mga ti ado. Ha? Ay, kung kunaklaeng. Ay, kata, adaking ka dayta Disiplina iti bagilaeng dayta. Kan agkuti-kuti ka ngamin nukwa. Madagsinang ka siguro tabagay. Lalo ket ne. Masikog kan. At nadam tabagi maanak ko. Ang mga no epekto laing ti sikog ko. Tay napasamak ti parbangon, mami. Awan la tayo agsigurado mo't liklikam nga min digiti bawal. Nagruna nagita natataba. Naghilig tumot kami ni daddy yaw iti natataba. Iso nga agluto aklat nga agluto. Mangang kakadagitin natang kanayo nakmat nga agabraw no kwa. Mami. Ala. Di mo baybay ang tabagi maanak ko. Nang runa. Katnay masikog kan. An nadam ta sikog mo. Mami. Ala nga rod inak agluton. Anya tilisidain tayo, mami. Inak agluto tila uya nga baboy, Nilasin yung tete ipos na mami, Anya? Italaang mo't mami, manumot. Ala, magkaamo ka. Thank you, mami. Gagangay la siguro tinapasama kanya. Gabuta masikuga. Sana bali. Siguro kat napigsak lamangan. Taadan kaagaw ko iti kangkanak. Into no, maipas ngay kan baby. Ag-diet to ni mama. Alay kadum na tatimangan no, kung ano mga anak iti ado. Tapno na salon at kanto nga ipas ngay ko. Ay, nagimas ti agiddanan niya. Ay, makapaturog ti kastoy nga puloy na. Maturog ag manlaeng. Nagimas ti maturog. Tamadamdamay itong makariingak. Sakton ton makaluton ni mami. Panangan ton. Kalpasan nga naipas ngay ko ti anak mi nga ni baby siyeng kasin yung kung nakitibagik agdaya takton kunak. Ang kapilitan gayam nga mga anak iti ado ta siyempre agpasuso akmet. Digad kanayon dakmanen ilutuan ni mami, ni daddy, ni ipag ko, iti agkakaima sa makan nang runa kadigiti adda sabaw na. Halos mamitlo, maminupat, iti makalawas nga ipartyanak, ti katugangak, iti native nga manok, ket pagsidayon nak, iti tinola. Apo, dahita na. Permi nga kadaggas namat kasin yung nagadutubog nga rumwar iti susok ket marmar nagmet ni baby siyeng tunggal agsusok kanya takanayo nakngarod nga makapangan iti agkakaimas nga adda sabaw na kasta tinapasamak aging ga akalpasan ti 3 bulan ne 3 bulanen bakit 6 weeks pegi di timbaga di doktor angem inureta nga nag 3 bulan. Mabalin man nun. Saan ka di? Una lakay. Lalon sa mga kalimok ka. Tiamok man no, kumutong kan. Into no may pas ngay mo ni baby. Kanayon mo ngamin nga ilutuan nak ni mami iti kakaima sa makan. Sa bagay. Kapigsam nga agpasuso, kasapulan nga mangan katiado. Tapno na di kasta, adumat ti masuso ni baby siyeng. Sige. Into no maipusing isunan, namnamaag nga rugyam tumatan ti ag-diet. Bakit?
Un lakay. O sige, mabalin nga ro din. Paturogam to ni Baby Sheng. O sige lakay. Green ka ba gud? Oh, Belinda. Green ka. Abay. Kastao na man ti panagasog mon. Ape anya ti marikrignan. Nagmatiti taga inip ko. Ilalak man ti tanom ko. Abay. Marigatang kakadimanan nga umangas. Bakit? Dahil tati kong kunakong kahit. Alin mabidla nga ro. Ilang katitanong mo. Saan met kidi akanayon kasin nyo nga mapasama kanyak nga ti parbangon ket marigatan na nga umangas. Nga mabalbalin ko saan ko nga ringen ni Tiryong nga asawak tadyakan nga madisturbo is ti panagturog na. Angin kapot kay kinapigsat panagasog ko. Imbag ta makapuot isuna. Iyala anak ti danom ko kat mabangaran matiriknak no kuhan nga nakabaybayag sumagmamano nga minutos sakbay nga agkalma tiriknak. Kasla mataya kon ti panagriknak kasin yung tirigat ko nga umangas. Agdayet kan tong aminin pang-aasim. Manulat kin ng kumot nga rice. Kasanak pekit di nga mangan ti rice ti rabiin. Rumbing na laeng. Ang imapeng nga rin nga kasta kalata. Marigatang kalata umangas sag paminsan. Nakaudam mo. Baka deta, sintirin naman. Baka deta, kanayon mo nga, panagrabaw kanyak. Anya tikit mo sawan. Kat, saan ka di nga? Nagpapasta itirag sa kidirabi sakbay ta naturog. Oh, sakit. Marigatang ka umangis ita. Anya, uwen. Amangan ba't no iso ti makagapo? Anya nga tanuliklikan ta pelaeng. Ha? Saan nga iso ti gapuna, lakay? Ha? Kapikas na sigurado ka. Napikas na kahit nga di mo kahit nga isarding ta. Agdayat akto, kanayon nakmat nga. Anan, basitlat kang kanagmat kanayon sa tirabi ijak agi na po inukwan. Wala nga masansan mo lata nga, marigatan kang umangas. Baka dito yung panagsakay mo tirabi kanya. Saan nga isuday at gapuna kung nakmatking ka? Ape nga makaungot ka nga rot. Kati papilit mo ita. Bagig da ito huy, mariknak mat ti bagig kat. Baka mat nga rot deta dagsan mo. Deta kinalukmag mon. Saan mat kiti nga nalukmag une ani? Kat ape nga rot ni ipag. Nalukmag mat. Wala nga misuna saan ba't nga marigatan nga umangas. Sikakat marigatan ka. Padasan na ta. Awan mo ti mapukaw king ka no agpakutong ka. Anya nga awan? Adda Anya? Mapukaw di kiti tabak na, maalam pala ti agangaw. Kas na lang ti mapaspasama king kan. Ala. Tulungan nakman kidi. Sige, tulungan ka. Tulungan ka, tapno no, kumutong ka, makapagdayat ka. Tanarigat no, kasta nga kanayon ti mapasamak ka, bakit? Nandaanam, basit pa ni Baby Sheng. Narigat no maawanan isuna iti ina. Nga awan pa'y tinakim na. Kaasimit ni Baby Sheng. Isung agtinulong ta, bakit? Tulungan ka. Tapno no, sumaya at ibagim.
Tapno kumutong ka. Sige man nga rod lakay. Sige, manipod dita. Tulungan ka, bakit? Mangmang ka magkaya man. Ay, Uwen. Nanganakon. Ay, umay ka na. Saan kayo na yaban ni tayo? Ubra mi tayo. Sa bagay, nagpasusuak itay. Ayun gaya. Nakman pala iyalaan ti sukat sili. Ay, sige. Oh, dito yung ti sukat sili. Aglabayak mo ten. Agrakabit. Ha? Kuha. Alay man ganyan dito cellphone ko dyan kwarto. Nalipatak. Kit mang kag cellphone ka? Ada nasisita nga rin nga kita. Baka nag-chat kanyak dito mesa nga aururay kag-chat kanyak. Sige. Sa dino ti ayan na. At dita, kita lang. Sa dino nga rod. Sa bulim dita kwarto, dala dita. Nahawan mo dito eh. Ay, adagay dito bulsak. Ay, anya? Adagay dito bulsak. Dapat na puta, dapat dito bulsak. Awan dita kwarto, dito bulsak. Ay, Diyos ko. Aglabayak nga roda. Nakman pa lang yalan ti tanong ko. Anya? Ala na maltutan ako ni. Mas pala. Sige. Dito tanong mo. Anak ko, nagdadagsan mo't man ti angas mo. Good. Kasano ko? Umayklar manganan, baunin nakpay. Mayat dayta, tapno nung ma-exercise ka. Kita pagbasit lang, alalin kan. Mga nakaroden. Sige. Ngum sa muna kadwan. Basit lat ka na mga inapoy. Saan nga gapo, tanaimas man ti si Dayanan, kadwan man ti manganan. Uwan ko naman. Nung nakatalikod ako. Kapag bitlain, kasla pagdarikmat, nakaado nga labay kan. Anya? Saan mo? Anya nga saan? Nuhang ko makitkitan. Ada mangidandanon kanya. Kas taunay ti kinaadot labay mo ka na. Saan mo? Ay na, Belinda bakit? Narigat nga tulungan ka. No si ka nga mismo, di mo tulungan tabagim. Dapat agad sikati kang runaan na nga ag-effort nga tumulong tibagim nga. Nga kumutong ka, agdayat ka. Tapno agsayatarik nam, tapno saan ka nga marigatan nga umangas. Tapno saan nga sumunod ito sakit mo ti parbangon. Basit lang ka na. Apo, Diyos ko, Jack, pa'y nakarugruging amin nga mangan, gasta di bagbagamon. Natakit tingima din ng amin, sila tagidaksem, no bagbagaan ka. Kaya't kang harap nga tulungan. Da ipalagip ko king ka. Basit pa'y ni Baby Sheng. Kaya't mo ka di. Nga maawanan tiin ha ni Baby Sheng. Nga rudan, basit lat ka na. Ay na, Diyos ko, ayang. Di talat ka nagbasit. Dapat na lang. Apo, nagmayat mantipuloy na dituin na makapaawis. Makapaawis sa maturog.
Ni ipag day dyan ah. Di sagit ti tricycle. Ha? Nang isang pat iti. May isa nga bucket nga chicken joy? Paraan niya day ta ipag. Nang isang pat ka matiti, may sa bucket nga chicken joy. Ay, si Dain tayo. May ka na, tamangan ta. Ay, sige. Umaya ko ni ipag. Pudetan ah. Chicken joy ko naman. Nailak amak man lang ipag. Ay, kahit wan ipag. No kahit mo ah. Ay, kahit ko ah. Pilyag na ti payak. Iso ti paborito nga pasit ti manok. Ure ta rimor ni Tiryong. Saan nang makita? Kaagsidaak. Iti fried chicken. Nagimasin ayat ti uminom iti kok. Kalpasan nga nangan iti fried chicken nga chicken joy. Ay. Nabsugak manan. Nabayag ba day di nakaraman ako na iti chicken joy. Makapaawis. Nukas ti nga mabsugak. Makaturturugak. Sakto, matmaturog ni Baby Sheng. Inak manggid di sa bayan. Nagsidaka ka naman ti chicken joy ti Aldaw, bakit? Ha? Ay, nasaan mo nga ilibak? At dapat di CCTV ti balay. Kasta unay ti pinangkamat mo, kunyading ko. Idi simangpot nga dawit na nga. May sabakit nga chicken joy. May salaang matlakay. Una, may salaang ang nag-soup drinks ka pa eh. Unay ka matin. Amumot nga bawal kayong kati soft drinks. Acidic ka pa nga pada. Basit laang mo. Amok pa eh. O gaputawanak. Kinan mo manan, di kiti bawal kang ka. Apo, basit laang mo't kunak mo't. Basit laang ko na ma. Basit laang dakil mo't ti epekto na king ka. Nabayagan, mano nga aldawon, mano nga lawasan nga nagtulagan ta. Nagtinulong ta, tulungan ka, nga kumutong ka, mabawasan man lang titimbang mo ta, nagdagsindi bagay mo. Madlaw mo't kadigit at tigtignay mo, tigargaraw mo, pati pannagnam, nga bimuntog, nga, madagsin ang kay ti bagay. Alisto ka mabanog. Nga rod. So nakaguram nga min pa yun, wagbagaan ka. Saan? Kaapay nga rod. Di mo mataramitin, kas na di mo kahit nga tulungan ti bagay. Saan man? Ay na ay. Ipalagip ko man king kan. Bakit? Saan mo nga naskin nga ipalagipin? Ubing pa ni Baby Sheng. Kaasim mo't numawanan iti na. Ay na ay. Saan mo ko mga tagidaksin? Bakit? Dahil ti araramidik, amin araramidik. Napatig ka niya. Kadyak kahit nga mapukaw ka. Iso nga, aramidig ti amin. Tapnulaang kumutong ka. Tapnulaang sumaya at tiriknam. Kat saan kan nga marigatan nga umanges. Uwin nga rod. Uwin ko na ma. Saan ka nga reklamo? Aramidig ti amin. Uwin. Sige, bahala ka. Oh. At maturog ni Baby.
Di mo kunain nga. Sabsabay mo't nga gid ida dida. Ha? Ano tikit mo sawan? Ha? Baka kat samon to mala mapanugasan di kiti nagdedyan ng abutinan. Hinto no makariing. Yung kakit di inawanin. Itatamat maturog ni Baby Sheng. Madamdaman to. Anyang madamdaman itan. Ay na. Narigat no kasta nga. Kapangpangan mula ita. Gitida ka manin. Inkan. Madamdaman to na. Inkan. May unay mo din. Tandaan na ma. Araramidig detoy. Tapno na di kasta. Tulungan ka. Saan mo ko mga. Ikan iti sa bali nga kaipapanan. Tipa nang ibabaong gawin ka. Taday iti kit araramidig laeng. Paraging ka madlaeng. Pagsayatam. Tapno mawat-wat tabagim. Tapno ni ma-exercise ka. Amok, maawatan ka. Iti damo marigatan ka. Tamadagsinang kay tibagim. Ngayon may ruwam kong dolat ta. Alaalahan kan. Ingkang ko na. Ninaku. Dakagayam dito paraangan nga tutugaw. Wen. Buy-buya lang di kiti lumabas. Kan di kiti gayam nga ubing di tarwar. Kaman gumatang ti kastoy. Ito ano. Tiyan niya. Nakman nagatangan ti gin bilog ko. Api siyak ti mapang gumatang. Ay na. Siyak ti mapan kumata nagasidig mo lang ta paggatangan. Angim kahit ka lang ang tulungan. Tapno mawatwat tabagim. Tapno ma-exercise ka. Tapno makapagnapagna ka. Alam mo, diyak ko magpagatang Tawa mo't plano ko mga uminom. Angim isumot din tinapanunot ko nga ipagatang king ka. Amot yung artigatang. Alam. Tasyak pala ti mangubakin ni Baby Sheng. Nakaroon. Napakan mo ni Babyn. Wen. Anya dadi bibuyaem. Korean drama. Ay, apoy. Apa manen. Katagid idda kamot manen. Itaklang matagid da. Unang, may mayat no, kuti ka akuti bakit. Tapno, mawatwat tabagim, ma-exercise ka. Anya manin ayat ibaon mo. Marabiin na lang, mat ibaon nak pa lang ang panggumatang. Saan? Inakman nilutuan ti scrambled egg. Ha? Wen. Ano nung ti scrambled egg? Pulutanek Alain ka, hindi supita exercise mo. Medyo adayumot nga rin dito sila, daging kajay kusina. Alam mo yan. Sige. Tay, mangalakan to pa yun iti danom ko. Iti shot glass ko. Irapin ko tiyag trabaho. Nanimot ditan. Kas na madmadlaw kumot nga. Apag tugaw, no? Apag iddak pa ilaing ko. Sumapol iti ibaon na kanya. Uno talaga ka din nga. Aramido na laing da kichay tapno no. Tulungan nak nga. Nga lumag antibagik. Sa bagay. Pagsaya atak mat kiddi. Ay, naglutak man lang pulutan na. Halos inaldaw nga kasta ti mapasamak kasinyong nga nadagundaway ko mga makainanaak ta agaw-awirak mo't kini Baby Sheng. Angim nadlaw ko nga apagiddak apagtugaw ko pay laeng
Kas nasursurutan nak ti asawa ket no makitonggal makita na nga nakaidda akon wenno nakatugawa kon tagina ako ma wenno agbuya ko ma ag cellphone ako ma adamat ti pangibaunan na kanya. Ngano ibagak nga madamdama ko nak wenno saan sikat mapanin sikat ti mga mangubran sikat mga rami din Kanayon namot nga ipalagip kanya nga ne tandaan ang bakit Dati ibabaong ko keng ka, dati raramidig kat nga para kanyak. Raramidig dati para keng ka. Ha? Agpagatang kay ti arak mo para kanyak? Saan nga day ta ti point? Saan nga day ta arak ti pagsasaritaan ta? Ti pagsasaritaan ta. Dito panaka-exercise mo, tunggal ibaong ka nga mapangkumatang. Tadyak kumamat plano nga, uminumi ti arak. Ngayon mo lang ti amok, tinapanunot ko nga ipagatang keng ka. Sanak ba't nga agpagpagatang mangan ti chichirya. Sanak ba't nga soft drinks. Anya nga iti pagatang ko keng kadistor, no saan nga ti arak. Alan, pagsayatam day ta kita medyo kimutong kan, sipod idi kanayin ka nga tultulungan. Tultulungan na kuno, gundawayan na. Ay na, saan mo panunutin ti kasta bakit? Never in my mind. Never nga simrek iti panunod ko nga gundawayan ka. Aramidik dati para king ka, gapato napatid ka kanya. Kayat ko nga, saya at tiriknam, ti bagim, ti salunat mo. Tadyak kayat nga ti, awan ti, kayat nga dati, awan ti ubram nga tapno mawat-wat ti bagim, tapno ma-burn digiti fats, calories mo. Kayat ko, adala ta ubraam. Kat no, ibagak nga, workout ka, uwin ka nga, di mo maaramid. Ibagak paging ka nga intag jogging. Saan mo't nga mapasamak? Nagrigat ka nga ririingan. Kano, nagtulag tan ka. Nuriingin kang ka, nagbabawi ka mo. Madila tiririingak no ka, bakit? Mayat madayta. Maka-exercise ka mo, no, agkuti-kuti ka lang dito balay, tunggal ibaong ka, no, ada ipaubraking ka, no, ada ipayawat kuking ka, ada ipaalaking ka. Tandaan ang bakit. Napatig ka unay kanya. Diyak kayat nga maawanan ti ina, ti anak ta. Iso nga aramidig da ito Tapno ti kasta. Agsaya at ti salunat mo. Tandaan ang dayta. Para king kamadlaang ti aramida. Alayin ka gumatangan. Ti bilog lang. Sige, tayo lutuan na ito pa iti pulutan ko. Dati sisling hotdog ti kahit ko. Ti adot sibuyas na, bakit? Saan ako nga agreklamo pa'y kasin yung ibaunak ni Tiriyong nga asawak ta. Naamiris ko nga, mayat-mat. Simayaat mo tirik na, kasla, hindi ka na yung nakmatin nga agkuti-kuti, ka na yung nakmat nga agbag ng gud. Umaymayat mo ti marikrik na akon. Tila madina, no mabanugak, sa bulin mo ti bagik ti adu amakan. Kakaasyak nga mangiliblibas, nga mangan ti adu. Kasla, di na minsan, kinaadok manen ti mangan, gaputasan na makitkita ti asawa, kat simro manen, deti sakit ko, kasin yung. Di kad inong tanak manen ti asawa. Tanaamuan na manen, nga kinaadok manen, nakaadok manen ti labay ko, kaday di nga rabi. Gaputa adda dagiti gundaway, nga natangken ti ulok kasin yung, nga ilibas-libas ko latta ti mangan ti ado. Ad-adamot ti panangibabaon kanyak ti asawa. Kurang nalaengen kat ipayawat na amin kanyak. Ultimo brief na, tunggal makadigos. Nga day, arig na adda dita sangwanan na napayawat na pala kanyak. Nga nakadadayuak. Kit adda dita sangwanan mo ni. Ay na, pakayat ka lang nga ma-exercise bakit? Alan, may kakit din, alan. Unay ka mo tan, alan. Tulungam ka tabagim. Narigat ba't no syaklat tumultulong king ka? Tulungan mo tibagim tapno matulungan ka. Uwanan. Kasta ti agdama nga kasasaad mi iti asawa ka sinyong, kasta ti sitwasyon mi nga agdama nga ureno
Simple nga ba naglaeng kat ibaon na kanya. Diya ka mo no, iranranta na pa nga mapanagdigos nga saan na nga bitbit ti tuwalyana. Kat na makadigos yun, pukawan nakton. Belinda! Bakit? Teman tuwalyak! Ipayawat na kanyak tuwalyana. Uno saan? Sabon, shampoo. Agad makadlawa ko na. Kasla kung gundawayan na matan ti sitwasyon mi. Kasla mo lapagbalbalinan na kon nga alaawag na nayayin. Kasla mo la dati kasla mo la pagbalbalinan na kon nga alila na. Nga kasla personal assistant nan. Nga kung mano isot artista kat siyak tay PA na. Ang Jack sigurado no kasta nga talaga kasin yung winopod nung kayat nakatulungan ti asawak. Tagabo gayam, tagabo. Pagbalbalin lang ang tagabo. Ang kanayon naman ngay palagip kanya. Ngar aramiden na kano, ti amin ngar aramiden na para kanya. Tapagsayaatan kano ti salunat ko. Sa bagay, kunak maamiris ko kat ustumat. Nasaan mo't nga nabaon isuna idi. Sa bagay, isuna kat nagagat mo't isuna. Hamo, dahil di parikot ko kasin yung nagrigatak nga nagrigatak ang makaliklik kadagiti agkakaimas amakan tagkakaimas mo tilutlutuan dagiti na kay kamangak. Ngayon at time na idi nga imapgad tiluto ni mami. Kanayon nga naabgad. Iso nga ti amok di jay sabsabutak yan yung nitiryong. Baka mapananay na yun ti bugoong patis wenno asin depende jay malutluto. Tapnunuhan ko unay nga imasin ti mangan. Takunamat ni mami no ko kat na mayat mo ti panagraman ko itay tinimplak. Saman mami na abgad. Aman, kasla pa nagriknak. Mafe-feel ko nga sabsabutak yan na dagiti makan. At dapat the time na nga ure no adupay dati nabati amakan kat amuna nga jak penangan mapanaipakan ti aso. Ni, awan mati si dainan. Ay, adamot itay. Ay, kat adupay itay tinabati. Ay, dahil ta siguro tiryong anapan naman nga tiimpakan kadagiti asunan. Anya, kadyak pinangan. Ay, aguray ka. Awan samot ti masidaditan. Ay, di ka pinangan bakit? Saan pa? Apeng anapan mo impakan ti aso kat adupay dayjay. Manupeng atupek ti karne baboy dayjay. Ay, kwa, ti amok kami katnangan kayo. Ti amok nanangan aminan. Kat, awan, basit man tilasang na dayjayan, puro tultulang ba? Anya nga puro tulang. Ribs, dayjayin pa ka mo aso. Anang kalatan. Paborikang kalatan, ti ukra. Ta isaw-saw mo ti patis nga da kalamansina. Alawin nga ron. Isulatan natin si da. Sige. Mas healthy pa dayjay. Unay kan tiryong aya. Kasla panagrignak ket isadsadyaw ni iranranta ti asawak tapnula ang hanak nga makapangan iti adukasin. Dahito iti makasarita akasin yung kitagkidawak man ti pamalakad nyo kasano ka di aya ngaliklikan dagiti timangan iti adu lalo nagkakaimas digiti makan kasano ti agdayet gen kasano ti aramideg tapno ti kasta ket kumutungak nga alisto taorin no kanayon nga baon-baonan nak ni tiryo nga asawa ka kasla ba basi mo lang may kisa ititimbang ko kun may isa ka kasla pa nagriknak ka kung gundawayan na nang runa ket ni Jackmat nga makareklamo no kwan no agpagatang kanyak iti bilog nga jin.
kano agpaluto iti pulutan na. Kasi yung sabi ko magad na kay batit adal dati ang pakasarita akit sabi ko ma ket nakaitad liwliwa kadagiti amin nga dimngeg. Balakatan dakman tulungan dakman kasin tabaring no napinpintas ton ti panagsakay ko ken itiryong no sa anak ton nga maalis to nga mabannog ken sa anak ton nga marigatan nga umanges kalpasan na. Iyon na akong diagyaman kadang iti amin nga nagbuya nga mangted ti balakad kanyak ket sa tamet na nagyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nangisurat ti pakasarita nangisurat drama basa ti pakasarita. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot apagayam mo Belinda, Itilawag City.